Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. As a parent, I know my child needs more space to play and to learn. A school which learns him better and teaches him better, where he finds live models for love, affection and dedication, where he can nurture his individuality and be a future leader. And here's where I stand. Blessings International School, Tirukkurkundram, Chingalpet. For admissions, contact 9688999811 8012553412 73730 Ki Paidbah nong Shoshnong jong sor nong Ston West Khasi Hills District kin sayo ekalat ban sngap ya ka FM radio ha ki mobile phones bar ki kali Hadien ba menteri rang ba adu jong kari Narendra Modi ula Plie Paidbah ya ukhnai pway FM transmitter uba Shispa Ward hapok ka community radio station hanong Ston ya uniu FM transmitter la Plie Paidbah da menteri rang ba adu kari link ba ka video conference bakan thup lang ru saya way FM transmitter hapok ka community radio station ha ka Shnong William Nagar East Garu Hills District. Haka jingalang kabalalong hapalau jong ka community radio station hanong Ston lasa kilang daw MLA ka Nong Ston constituency uba Gabriel Walang u ADC jong ka West Khasi Hills District uba V Swear kinong tre jong ka All India Radio ki khna school bar kiway banlap ya ka station jong ka ni ka FM radio na kabanta ka Nong Ston ki Paidbah kilaban penenkam lengba ki FM channel haki mobile bar haki kali da ka bawat ru ya ka station la ni ka FM band ka ba Shispa .iway megahertz radio set kemar mungkin tune untuk bersih sengap mau nak macam sengap aja pas pementa apa idon sakaweng ini tu pi hapok di mobile phone supi naik pat saya mentah nomor bayo kimsha saya mentah mobile school nang ampit kata ngan sebab Paidbah sengap ha dan bila ipo si yang ngai baru mati bila idon mobile phone dia ini ada piadan Android phone idon badan Android idon badan iPhone saya Kilai haka neka iPhones kilai haka App Store, Android phones kilai haka Play Store. Yang tu di download ya kawai ke keteng News on Air app, News on Air. Mo, tu type by News on Air, so download ke dia free. Tapi download ya ketu, kini semua, kini dapat yang tu, bila hab IJ ke language English, jadi CE belum berzengam dan merun, belum ke TV, belum di video. Kinyat itu belum di radio bisa ngam hajrom kita meter berkai hak tu pun kini gini keteng jumki in alphabetical order keteng jumki states yang beri India berhoi dipindah here serum insalap Meghalaya na pilap Meghalaya hantu insalap idan sound something stations all India radio yang suknya hantu tak newi station jumpa Shillong jumpa NES jumpa Juai jumpa Tura jumpa FM jumpi di dekat nonton tak nyok semua ya program radio. Antoi, ya kini program kini bagi nak kini ke rijungi, nak senang jungi, nak jelas jungi ro, kila mensngap siapa. So, suko. Kata deka news. De, sidan nem hakani ke mobile phone pat, kita supaya yang betul FM, tip ha FM, ini nih. Jadi FM ro kakam syai susu bani ke medium wave. Kemudian badan mentah kini ke program Nong Ston. Iba pihak semua medium wave radio transistor. Ila apat ski apa yang tu lah syai ne mentaksi atau sandaji try ke Hadien sandaji seneng panggil lagi semua lang po medium wave tu pindah sengap program Nong Ston pindah sengap au FM uni pat mai mentah. Uni mentah ngi show ni prime minister tu ni inaugurate menne ya ngiyo akan ke station Nong Ston but kiwi ki station support India kumba ndai koi Tylli ki FM 100 watts transmitters abuan akaleng dari India iyo kakawai ni kita ang ni Meghalaya iyo ako William Nagar bat ako Nong Ston ang ni ha Nong Jumpi yoso kumanda tetap tiga am yung lulu number lada 15 number pinumi asma wega Nong Ston nenum dai ke yun yo Shispa .1 jongka India kalau plat yang uni 91 FM transmitter mentakas ni Menteri Rang Bado yes ni so komen shibun mar bangin ayo penikalat kanang bangin laban connect pat kiwi kibi ki states ru ni so komen mar bangin yo ka quality ka ba kham syai shu mar ba
katuka media wave ka ba ngidu snap community call ka ba rim kam dar shaitan te mentang kermen ba kani ka FM transmitter kan ora sibun kijing mentoy hakani kadi nang bangi mo snap kaki kubor kipaki ai ba kiwi de sulai Prime Minister Sri Narendra Modi Plie kena buat Plie transmitter berkuai dari India. Mentah kesini aku kan dari April ajar Abdullah. Kawai kadai hanya nongstoin. Apabila bantiun tu ia kena ke station. However, FM band ke frekuensi kadai 6.1 MHz. New transmitter FM Ula man ai la ne bapila ban yasno kumba sospa square kilometer saudok. Jing temu bapli yu FM kalong ban di Paidbah hagan ka thang kin yasno ya ka station wajudon ha 1 kilowatt di jong web transmitter kin yasno FM transmitter.